Nurudin. Tepukan untuk Puan Nur Rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning to all yang ada KJ1 ni. Okay. Saya mengucapkan terima kasih kepada founder yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk saya sharekan testimoni saya. Saya Nur Rohani Nurdin daripada rangkaian Indah Faizal, berumur 74 tahun, ya, dan adalah pesara penyelia jurawat, ya, perkhidmatan lawan selama 33 tahun, pesara pada 2011. Immediately after pesara, saya ditawarkan menjadi pengajar, ya, di salah sebuah universiti swasta di Nilai, dan berakhir pada 2019. Sejarah my medical history. Saya adalah seorang hypertensive, hyperlipidemia, bilateral knee osteoarthritis, post-thyroidectomy nodular, gout, and the latest is retinal problem. Di mana pada hujung tahun 2024 saya mengesan apabila saya mengaji, membaca buku, baru 2 muka surat, mata sudah berair, kabur. So what I did is I jumpa optometrist. Fair enough. Mata kiri saya was 6'9", mata kanan 6'12". So tukar cermin mata. Tapi after a few months, I detected that problem tu balik, and now I have floaters in my eyes. So I went back to the optometrist and asked them, and they said if it is concerning to floaters, mereka tak boleh buat apa-apa. Saya kena refer kepada pakar mata. Pakar mata di mana selalunya apabila ia berkaitan dengan floaters, ia adalah sama ada retinal detachment, retinal tear, ataupun macular degeneration. Saya tak pergi ke pakar. Saya lepas introducer saya pada BI adalah sahabat saya, iaitu Sabaria Ahmad. Saya nekat untuk mengambil Next Bio, 2 sachet pagi, 2 sachet petang, plus Shiruto and also Olora series. 2 weeks. Within the 2 weeks, I find there's some difference dalam mata saya, mana ada perubahan. So then, I contact pakar mata, got my appointment last year, 31st May. I went and see the pakar, all the series of investigation done. One of it is the eye test, which is now 6969. I'm happy. And then, thank you. And then, come to the scan. The doctor was there, I was there, but I was panicked because doktor tu pandang pada skrin, dia terdiam. So I said, oh. Then he turned to me, "Makcik, ini gambar makcik ni, scan mata makcik ni. Tapi saya gantung. Mata makcik is so healthy, so beautiful, no retinal tear, no retinal detachment. Floaters are already diminishing, and only your macular, a small bit of macular degeneration. So tak perlu pergi operation, you hanya tukar cermin mata dengan kanta you membetulkan your bifocal angle. Ada silap di situ. And come back 1 year. Syukur, alhamdulillah. Dengan nekat saya mengambil Shiruto, mengambil eye vision 2 sachet, 2 pagi dan petang, plus Shiruto and Olora series, my eyes improve. I dah boleh membaca buku, I dah boleh membaca Quran. But apa yang penting, I want my eyesight so that I can ikut rombongan BELT. And the cost of $8,000 is safe for one eye. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya masih lagi memakan eye vision. Then my take home note for all of you. Jangan sekali-kali was-was, takut untuk mengambil functional food, release functional food from BE product. There is no side effect, tidak ada kesan, it does help in your health condition. Okay? Lastly but not least, I want doa pada saya, sehat dan panjang umur untuk saya capai ke puncak kejayaan
mengikuti RCCA, saya mentor saya RCCA Linda Faizal, dan saya juga mendoakan all of you in this hall will reach top. See you at top. Thank you. Assalamualaikum.